портрет. Ну, так. Ну, примерно, да, но вот упертый вот в потолок это тоже некрасиво. Чуть-чуть хоть, да, немножко, чуть-чуть просвет. Там место есть что-то. Дорогие друзья, еще одна просьба перейти на левую сторону, вот где этот у нас констабары стоят, да? В эту сторону переходите, пожалуйста, чтобы там не переграждать дорогу. Спасибо. Слушай, а вот к этому, как к этому портрету черная полоса должна быть. Ну да, вообще. Сейчас надо ему сказать, что черная полоса лишняя. Там я неправильно. Живой человек на портрете здесь мертвый.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah'ın mağdurlarımız, hamdsenlerimiz bir Allah'ın Teala'ya bulup Resulümüz, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e sallallahu aleyhi ve sellem'lere girişseydi. Bu Cuma günlerinde Robert abimizin sıngı yolla uzatıp gelgen varlık oğanlarga, kardeşlerge, birge şulay okuvuşularga, gelgen varlık kardeşlerimizge de selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şimdi şundan da cemaat, şimdi varımızda jıyıldık. Bu Cuma günlerinde Robert abinin sıngı yolla uzatırga. Şimdi varımızga da Allah Teala sabırlık versin, tanışlık versin. Şundan da bu fani dünyada yaşayıp, tırmışımızda da cemaat, şimdi biz biliriz, şimdi Robert abimizin de subhanallah, şimdi onun sıfatların, kişiliğin, hem de onun kulağın tırışlığın subhanallah, şimdi Tatar milletin şulayıp üstürüp, tillerini şulayıp, subhanallah, bayıtıp, buna cemaat, şimdi şuna da bizden indi Robert abimizga inşallah hazır ol dua. Şimdi iska şirk Allah bilsa, iska alıp Allah bilsa hazır Kur'anlar okup Allah bilsa dualar kılarımız. Şimdi barımızda ihlas konularda bu Cuma günlerinde Kuhan Allah Teala dualarımızın da Allah Teala kabul rüşteden kabul kılsaydı. Şimdi inşallah Allah bilsa hazır Kur'an surelerinden başlayıp dualar kılarımız. Anarı şulay yok inşallah, künün şulay sözleri bulsa Allah bilsa aytip, inşallah hem de şulay iska çürüp bitirsiz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أعلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شأن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تطيرنا بكم ليلا تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بدر لا تغني عني شفعتم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
اللهم إنا نسألك صبرا جميلا وقلبا سليما ولسانا ذاكرا وكتابا يمينا ورزقا حلالا ويوما مقبا وجنة وحريرا ونضرة ومسرورا يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا كشف الضر والبليات اهدي حاجاتنا في هذه الساعة المباركة بحرمة سورة ياسين والقرآن الحكيم فإذا قد أمرا فإنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا عزيز الله كوز رحمتlarında rızalarını, ecirlerini, savaplarını ümmet edip bu cuma günlerinde cuma saatlerinde bu orunlarda yığılıp Okuan surelerimizin, Kur'an ayetlerimizin Allah Teala bağrımızın da Allah Teala kamil rüşteden kabul etsemiydi. Bu okuan surelerimizin ecirlerin en evveli Resulümüz, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh şeriflerine bağışlap, birinci atamız Adem aleyhisselam'dan alıp, birinci anamız Havariz Ruhdaş dünya, varlık etmiş Peygamberlerimizin, sahabelerimizin, tabi'inlerimizin, galimlerimizin, ustazlarımızın, aralarımızdan giden imadı beller arasından bulgan İmirhan ulu Robert Aviyimizin ruhlarına iliştirsen giden bu okuan surelerimizin ecirleri bilen de, dualarımızın faziletleri bilen de İmirhan ulu Robert Aviyinin bu dünyada kılgan izgiliklerin, yakşılıkların Allah Teala artırsan giden. O'zi de bu dünyada ilimler berib, hem de şulay bizge ko'rkam misol bo'lib, o'rnak bo'lib, hamda shulay Alloh taolo turmushlarida da Alloh taolo bilan Robert Abining hamda qilgan izgiliklarini, yaxshiliklarini Alloh taolo orttirsin edi. Bu mübarek cuma günlerinde de Alloh taolo hamda rahmsizlik yo'llarida Alloh taolo jannat yo'llaridan bo'lib, rahmat farishtalarni qarshi olib, yerda qabrlarni yoqti qilsang, nurli qilsang, jannatlarning bir bog'chasida bo'ldirgan nasib etib, har qaysimizdan da mana bu okuduğu yurtlarında yığılıp, okuyan surelerimizin ecir savaplarından, dualarımızın faziletlerinden de şuraya şad olup dursaydı. Hem de bu dünyada bilip halmemiş kılan kimseler hatalarında, ben de işi biraz zayıflı bilen kılan yolculuklarının hatalarını, günahlarını buldum iten şu anın king rahmetlerimle afu edip, yarlıkap, tanrılarının kabir gazaplarına saklasan edip, belde kılsan edip, barışa bu şuraya cuma günlerinde dua ümit edip durgan, Kendimizde şulay aciz etiyenilerini, ipteşlerini, irtuvan, kıstuvan, ciddi bombalarımızın, ehlilerimizin ve başka cemiyel ermuklarının ruhlarına iliştirsen ide. Bu okuan sureler, hürmetlerinde, faziletlerinde de her kasılığı da Allah Teala gümüllerimizge, canlarımızı tanışlıklarını birsen ide. Bu şulay Allah Teala yuvaltını hem de sabırlık bilen kişirip, Allah Teala sabırlık bilen ütkerip, Turmuşlarımızda da Allah Teala bir özüne ışanıp yaşar. Turmuşlarımızda da Allah Teala ecbur bergen ömürlerimizni faydada, izgilikte, g'ilim beruvda, o'qituda o'tkazib, hamda boshqalarımızga shulay misol bo'lib borsa edi. Hamda shulay turmuşlarımızda da Allah Teala izgi yo'llarimizda bo'lib, har qaysimizni esenlik, sog'lik, salomatliklarimizni berib, zehnlarimizga xayr ilimlar bersan edi. Allah'ın ilimlerimizin hayır amellerde bulurga nasip edip, üzlerimizden sonra dua kılışı nesiller kaldırga nasip etsen gider. Elinde tabi bulan naşarlıklardan, zulümlüklerden, şifasız bulan ağrulardan, yaman bulan naşar şiirlerden, zahmetlerden, adaşı kafir yollarından, temik yollarından bizi saklasan gider, perda kılsan gider. Elinde Allah Teala'nın cuma günlerinde de, elinde dualar kabul bulgan Allah Teala'nın sevatlerde de, İnne dualarımızın, feriştelerimizin amin diye mizgillerine doğru getirgen nasip etsen gider. Rabbena atina fid dünya hasenatu fil ahireti hasenatu ve qina azabennar. Bi rahmetike. Allah Teala kabul kılsın cenab-ı bizden de o Rabbi kaldırma dua bulundura inşallah. İzle Allah Teala şu dualar bilen biz izgiliklerin, ilçiliklerin Allah Teala affı getir yardım kavun inşallah. İzle onları cennette bulsaydı. Дорогие друзья, все мы с вами и наш университет, студенчество понесли невосполнимую утрату. Ушел из жизни Назгантургай, Роберт Давай, педагог, воспитатель с большой буквы. Ни одно поколение студентов
я в том числе и старшее поколение прошли через его руки. Вся его жизнь прошла у нас у всех на виду, не только в аграрном университете и в городе Казани, по всей республике и по Российской Федерации. Я думаю, что нет в республике такого человека, который бы его не знал. Осиротел наш народный театр. Ушел из жизни замечательный человек, добрейшей души. Человек с большой буквы. Его имя будет золотыми буквами вписано в историю нашего вуза. Родственникам, нам всем, как уже сказал Хазрат, я желаю терпения и покоя. Спи спокойно, дорогой друг Роберт Давы. Ты навсегда останешься в наших сердцах. Спасибо. Hayırlı gün muhterem cemaat. Günümüz hayırlı, ömrümüz küçük. Bizim en yakın dostumuz Tatarstan Respublikasının Kırgız rayonunda hem avullarında bilinen kişi yoktur Robert'ne. İsmi Robert olsa, koşamatı Turgay bütünde bizim tabiatta en zatlı, kırlarımızda en zatlı kış. Bu kızdan köpmüğüne, Sovet zamanında köpmü, kolxoz presidentleri, partkom sekreterleri, agronomlar, injenerlar çıkardı. Hem bizi gastrolde yürgende aytırı, mine tiginde varam, benim okuşum, o beni kuşak parçala. Tiginde varam, mine anda agronom meniki, bütünüsüne mine özünün okutup çıkargan, artistip işletken okuşçular bilen şartlanıp, gururlanıp duratırgan. Bir iyilikli kişiydi, yardımcılıydı. Biz onunla birge Kamal Tiyatro'nda tanıştık. Ol şunda o işliydi, ondan sonra o Kamal Tiyatro'da seh начальнигі oldu. Cihazlar, mebelin seh начальнигі oldu. Birge 77 yılda Astrakhan Baku gastrollerine vardık. Birge yaşadık, keng көңіллі kişiydi. Her vakit yerden kolun suzuruydu, nesirine sorasam da yardımcılık kişiydi. İzgi kişi olgan көрініп тұра. Mine kişe bizim aramızdan gitti atına kiş. Ol gitkenge tabiat nişik жылады. Bugün mine zatabız жұмға gün. Ara güzel. Allah Teala nini kuyaş bilen paşala. Robert Dorn'un жұмақta olsun. Bu vuz geçegende de sinip çıkargan studentlar, artistlar, özler isen bolganda, biz isen bolganda, hалық isen bolganda seni unutmaslar. Ben şulay деп ойлаймын. Ayağına барсам da, Turgay teatrı kile, Kamal teatrı түгел, Turgay teatrı kile, Uşma teatrı түгел, Turgay teatrı kile. Республикада театрлар көп, ama da lekin Turgay teatrı özüne bir teatrı. Ol endi sanat bilen көп, aralaştık көп, kıyımlar gördü. Aytik mine Республикада İdil programması var. Ananda нәрседе kabul etmediler. Mine studentlar bile Moskovga barıp, mındağı İdil komissiyasının buruna çektirdiğinden birinci orununu alıp maşina atıp kayıttı. Demek işlerken işini gördüler Moskovda. O bittiğinde Robert işinden verilmeyenlerdir. Yani Kazan'da Robert'ini bilerlerdi, Respublika'da bilerlerdi. Anda bit Moskovda sizin işinizni görüp, Robert abiniz bilen işlerken işinizni görüp, sizge şuşunday gaya bergenler. Orunun жұмақта olsun. Aytan bit, hалық isen bolganda sen bizim tilden düşmezsin. Ağır toprağın jеңіл olsun. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Көпмегенә söz etsem de elbette olayız olur. Böyle kişi turunda çok kadar eytesi ile anın turmuşun, yazmışın biləsən ödeyildi, biləsən mesela bir bilen 12 yıl birge işledik, teatrda işçi olarak spektaküller koydum. Hem bilem nişik нәрсе білем кешелер. Яқты кіші,
яқты. Менә янып яшәүнән мин аны Сабан туйга җитер алдыннан ашкынып торган ярыш аты кебек итеп мин аны күз алдыма китерәм. Ничек дигәндә, менә без эшли башлаганда, яз җитә башласа, студентлар белән гастрольгә чыга иде. Яз җитә башласа, аның йөрәге селкенә, тибә башлый иде. Ул нәрсәгәдер әзерләнеп, итеп йөри башлый иде, шулай итеп ашкынып йөри башлый иде. Һәм гастрольгә чыгып кайтканнан соң, ул инде туган бөтенләй кайта, ләкин рәхәт, ләззәт таба иде. Аннан соң менә ничектер, менә шулай нигә ди институтка барып ди, шунда ди әзрәк ди, барып ди күренеп мәхәтә кайтмасам, күңелем булмый иде. Беләсезме, менә күпме генә яшьләрне юл күрсәтте. Күпме генә менә монда ниләрдә бардыр бит балаларына әйбәт укытып чыгарды. Аннан бер нәрсәсе бар, ул усал дип әйтә алмыйм мин Рафит абыйны. Аның усаллыгы да үзенчәлекле, йомшак, матур иде. Усалланадыр, ләкин менә аның усаллыгы матур, үзенчәлекле иде. Менә ул бит бу кеше турында начар да, яхшы да әйтеп, начар әйтәсең икән, кеше турында ничек дип әйтәсең? Син бит аның язмышын яшәмәгәнсең. Аның нәрсә күргәнен белмисең. Бер кашанда кешегә нәрсәдер, менә син шулай, син булай дип әйтергә ярамый. Чөнки аның үз язмышы, ул үзе генә белә. Без чит күзеккән карыйбыз. Роберт абыйның башыннан бөтен нәрсә үтте. Күп кенә нәрсәләрне сөйләгәндә, мин монда тир тыгыла иде. Чөнки елмая, ләкин күңелендәге бөтен нәрсәне ул барысында күрсәтмәде, ул аны яшерә белә иде. Но ләкин беләсеңме, йөрәк ул шундай нәрсә инде. Ул барысында йөрәккә алганга күрәсең, барысында йөрәк аша уздырганга. Шулай итеп йөрәк озакка чыдый алмый үтте икән. Ул бит һәр вакытта дөрләп янган ялкын тиз сүнә, пыскып янганы озак. Менә Роберт абыйның дөрләп янган ялкын һәм аның ялкыны сүнмичә менә мондагы бар кешеләрнең аның юлында очраган, аның белән бергә эшләгән кешеләрнең йөрәгенә күчте һәм ул яначак. Һәм ул һаман да булачак. Алга бер нәрсә әйткән иде, хәзер инде озакламый минем театрга оныклары килә башлый инде, минем беренче студентларым әйтәдер. Әйе, менә ничә булды. Һәм барсы да алар Роберт абыйны беләләр. Ondan sonra aның bir нәрсә бар, укытучыларның да бер бар. Әгәр дә менә аның хәзер берсен икәнләр дигәннән. Әле ул тиз генә үлмәячәк, ул күңелдә яшәячәк. Чемпионат турында аныкларына, балаларына сөйләячәкләр, балаларына сөйләячәкләр. Шулай булгач, әле безнең традиция күңелләрдә мәңге яшәячәк. Исән имин булсын да. Роберт Галиев дигән исем телгә алыну белән күңелгә халкыбызның бик улы Илһам Шакиров килә. Биеклеге белән алар бермә-бер дип әйтсәк тә ялгышмаспыз. Ни өчен? Чөнки татар яшәгән 3-4 йорт калган ниндидер авылга барып төшсәң дә Илһам Шакиров шушында чыгыш ясады дип әйтәләр. Һәм шуның белән бердән нинди генә авылга барып төшсәң дә Роберт Галиевны беләләр. Роберт Галиев йөрмәгән авыл калмагандыр. Ул үзенең сәнгате белән милләтнең һәр йортына кирип, аларның һәр әхлакларын сорашып, шушыны сәхнәгә, сәнгатькә алып менгән кеше үзенең рухын, үзенең сәнгати тәрбиясен кешелеккә җиткергән кеше. Һәм шунда әйтергә кирәк, Аллаһ Тәгалә тарафыннан аның үз кызлары, үз уллары бер туган булмаугадыр, аны үзенең әтисе итеп санаган балалар шактый күбрәк. Гади кешенең балалары аның сыман күп була алмый торгандыр.
Onu da esnep tutma gerek cemaat. Ул бик күп кешеләргә югары сәнгатькә менергә ярдәм иткән кеше. Һәм аларны һәрвакыт үз киңәшләре белән төртеп мендереп җибәргән кеше. Аның изгелекләре бихисап күп, шушы изгелекләрне көн даими искә төшереп бер сүрә күңелебездә булган изгелекләрне теләп торсак та, ул һич шиксез Ижмахның тагын бер катына югарырак менә. Иртән Роберт Галиевны күреп, аның белән сәламләшсәң, һәм аның үзенә генә хас булган җавабын ишетсәң, үзенә генә хас булган җавабын күпләр аңлады, сине кичкә кадәр кәефең күтәренке булып йөри. Ул гына шулай җавап бирә белә иде. Һәрвакыт күңелебездә якты итеп. Үзенең спектакльләрен укыган вакытында беренче итеп бәхетем мине белән таныштыралар, шушы спектакльне алабыз инем. Улым дип дәшә иде. Кайбер урынга килеп шатлыгып көлү җибәрәдер иде, бөтен люстралар сепелеп тора, аның көлүеннән, легендар көлүеннән җәмәгать. Шуның артыннан бер минутта үтми спектакльнең кульминация йөрешенә килеп җитеп, ике күзен яшькә батып вакырып җылап җибәрә иде. Бүген әйтәсе сүзләр һәркемнеңдер бик күптер, зинһар өчен шушы лаяксыз урынга җыгып басуым өчен гафу үтенәм. Бер туганнарга сүз бирергә кирәк. Рәхмәт. Котлар өчен бер туганнар Хаҗи әфәнде, Гали, Хаҗи Гали рәхмәтегез. Kutilmeyen strukturist getirip çıkandı. İlk yılda şerafet müracaatlar ve hükümetlerden şiraplarımızdan müsbetleri dağın iki ülke anlamısı aldı. İntis olarak bir olursa. Biz altı alamıştık. Adet eydeler tüpşük kuvastımından cümle bir şey anı diyeyim. Bu keresin şavulda. Bütün kişinin yaxşı sıfatları, izgilik, iyiliklilik, sabırlılık, düzenlik, hem başka sıfatları barısı da yığılıp onda kalır. Ama nasip bulgan. Anam, bugün ulgen kişiler adette şoymak kılar. Anam şengine makkatı bilbo. Şulay bulup yaşadı ol. Her kimge yaxşı keyif bilen yaşadı. Rahmetlerim. Hem şu vakitte rahmet studentlarga, institut yetakçiliğine, hem Avrupa Hocaları Ministerliğine her vakit onlar bilen kontakta oldu, yaxşı muamelede. Onlar buluşup yaşadılar. Bir zor rahmet varımızda da uzakta kilişlerge mesullarına için sizlere kulak olmasın. Zor rahmetler razı olun. Assalamu alaikum, hürmetli dostlar, izgi cuma günleri olsun. Sizin kişilerge hayırlı günler. Şundan da aytırıydım, bugün biz Tatar halkının büyük olan Sıngoyol gazetabız. Robert Abay bizden için büyük yakın kişi. Nik deseniz, nice yıllar görüşmegen, 20 yıl edip bitirgen, 30 yıllar edip bitirgen dostlarımız, institutumuzun studentları, şunda okup bitirgen kişiler jıyılgan. Robert Abay, Robert Timirkanoviç, her vakit bizni uyuşturup, birgelep, tatıp yaşadı. Hem bugün de o, bütün tiyatroda oynayan kişilerini, konsertlarda yürüyen kişilerini, Momen institutunu bitirip çıkan kişilerini, tağın bir kat, şu izgi buluğu bile, tağın bir kat birgelep jıydı. Hazret
Құқлар сіздеріне сыңғы yolға жатқанда жиназа намазында көбірек кіші бола, шул кәдер кішінің яқшылығы шуынан білінеді. Шуңа күрә дә шусы да шатландыра бүген. Ул бу үзебезнең институтыбызга бик зур хезмәт күрсәтте. Җәй буена ул менә шуны әйтеп үтәм, 90 есть спектакль куеп кайта иде. Әйтеп үтелде инде, нинди генә авылга кермәде һәм монда укырга да студентлар җәлеп итүдә аның өлеше бик зур дип әйтер идем. Нинди генә сорау белән мөрәҗәгать итсәң дә, кем генә мөрәҗәгать итмәсен әйме. Нинди генә үтенеч булмасын, берсен дә кире какмады. Һәм миңа да шулай зур ярдәмнәре тиде. Һәм бүгенге көндә шушы татар эстрадасының зур сәхнәләрендә булуым белән дә мин аңа үземне бурычлы саныйм. Чөнки беренче адымнарыбыз барыбер шушы авыл хуҗалыгы институтыннан шушы сәхнәләрдә башланды. Алда көндә генә сөйләшкән идек, 10 минут сөйләшеп тордык, үзе шалтыратты кичке 9-ларда. Бик шат, көр күңелле, һәр вакыттагыча белгәнне кеше беркайчан да зарланмады. Әле алда зур планнары белән бүлеште, апрель башында менә күптән түгел генә спектакль чыгарды Рәзәйбет. Яңа премьера, туган тел елы бит инде быел, шуңа багышланган Чулпан мәдәният үзәген алдан, шунда килерсез, кешеләрне чакырам дип, шундый планнар белән бүлеште. Һәм җомга көнне озатабыз. Изгелеге шуннан да күренеп тора, Роберт абый уның җомак төрләрендә булсын. Һәм барыгыз да сүз әйтеп бетерелмәсә, бөтен дусларыбызга, менә килгәннәр ничә еллар буе күрешмәгән бергә дусларны күрештере тагын бер тапкыр барыгызга да зур рәхмәт. Әллә кайлардан да килгәнсез, Ираклардан, Татарстанның икенче чикләреннән барыгызга да бик зур рәхмәт. Туганнарына түземлек телим, сабырлык. Барыбер дә без бүген үзе татар халкының данлыклы улын озатабыз. Урның җмакта булсын, Роберт абый. Рәхмәт сиңа. Muhterem cemaat, bugün bizning burada barımızda olup ayıbı cihda olduğunu Sitanın kütmeğinde, ulemağında aramızdan burada gitip vardı. Min bizim vaziyette kanım birinci şekilleri 80. yılını birinci tiyatrına biz başlat gelirgeni 40 yıl ana o tiyatr görevşler değil Италияның сынанда уникаль хале bir barda yapıldı. Россия boyunca da dünyada nayrına var. Üzerinizden Tatar tilinde türlü tüfeklerge çıkıp Tatarstan'ın boyunca bana değil, bütün tüfeklerde bu şulay icat etti. Büyük tillerde şimdi uzun icat planlar bilen her şeydi. Bizden çıkar şundan ölüm anı bizim arından alıp gitti. Benim şanamın gelecekte de tiyatro inişerdi, halka hizmetlerdi. Bu Robert Ayva imzol istedim bu ve sizin günlerde o her vakit tasaplana oranışmakta mısın? Evet şey zannetmakta mısın? Değerli kardeşler, değerli dostlar, bugün yanımda Robert Ayva'nın yılına başladı. Bildiğinizce Bargızda bile Robert turmuş yoluna gittiler. Çın kişi bulup, meşgulay bulup yaşadı. Hem çın kişi bulup iki kitap oldu sınavada. Bu yine 40 yıl var bizim tiyatrına, Turba tiyatrım. Jitekler işlediğimde 40 yıllar meşgulay yok bizim studentlarımızın.
әти әнесі болып тұрды. Шәйтірі керек, ол аларының пайдаларын, ол аларының шақпақтарын бірге шақпанып, бірге шылай енді әшәді ол. Аңғырын ішләуі бік әйбәт еді, бек жеңіл еді. Бұл бөлгенің іші бек шатлықлы бек веселый кішедінде. Bizim her stüdyomuzda annemle kadir. Mastarlık başında kaydık ülümün birgen meşgalayıp ana iskeç her vakitte de tıkalar tutturarız. Hadirinde biz Ruh tabiga anaga dileybiz. Cennette olsun ana kuruna. Hadir ekranına sağollaşırız. Bizim stüdyolarımızın sözleri olmasa bu kıbrımızda da. Hazır, kadirli kardeşler, yakın güne şulay sağollaşırız. Mene bayaktan bitip, şulay çıkıp gidip vararız, değil mi? Mümkün olsa. Bundan çıkmaz vararız. Mene bayaktan çıkıp şulay vararız. Микрофон, наверное, убрать. Никуда уходить надо. Arkadaşlar, ekranına Kur'an'dan çıkartırız sorunuz değil mi? Doğru hiç sormayın. ويقول
شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد وما لهم من هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم شيئا إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما دعاء الكافرين ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها Сейчас,